Operasyona Kampa Holê berdewam dike. Got di nava du rojan de 53 çekdarên Daişê di nav wan de 5 berpirsên şaneyên Daişê di kampê de gobûyerên terorê û tundiyê li kampê pêk danîn hatin girtin. Yek ji wan Ebu Saad el-Iraqî ye, got berpirsê zekatê di kampê de ye û yek ji kesên herî giring yên birêvebirên şaneyên razayiyê Daeş li kampê bû. ونحن الآن وبعد انقضاء يومين من بداية الحملة نؤكد على التزامنا التام بحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي تحفظ وتصون حقوق الإنسان حيث عملت قواتنا بكافة Di nav du rojan de û heta niha 53 çeteyên Daişê û di nav de 5 berpirsên şaneyên got bûyerên terorî û tundî li kampê pêk de anîn hatin girtin. Her wiha gelek telîfonên destan û laptopên gotê de agahiyên li ser şaneyên terorîstan hene hatin desteserkirin. تقوم بعمليات الإرهاب والعنف ضمن المخيم. كما تم ضبط العديد من أجهزة الهاتف النقال بالإضافة للعديد من الكمبيوترات المحمولة التي تحوي معلومات عن خلايا الإرهابيين. Li gorî berpirsên operasyonê got di nava du rojan de du beşên herî mezin di kampê de hatin paqijkirin. Got li her du beşan 4650 kon hatin paqijkirin. Li aliyekî din li gorî fermandarên operasyonê got nêzîkî 11000 kes hatin belgekirin û data wan hate qeykirin. Balkêş bû got ev cara yekê ye got DNA ya her kesî di kampê de tê girtin. راسا موك هزا ولا كاريا هندرين دملي حملة دا أم هم تحليلات دي ان ان شيء دكنش بام زانبن عدد بقشتي الفيدر كسي جود في مخيم دا بجيد بن ام زانبن او تحليلتي اللي تشيكرين قام زانبن اف كسي جول الفيدر كومبيج كيجا دولتي جبر حر دم ترحيل دي ملي دا تشي دبي حتى روجا ايروف روجا مايا سياهي حملة بردوام ام كارن بيشن تقريبا 11000 كس بصماتي وهاتن قرتن تحليله ويا دي ان ان هاتي بكار خستن وهي حمله بردوامه حتى روجي بيشي البيشياما Li gorî agahiyên tekes got operasyonê de hin çekên sevik û amûrên ji bo kuştinê dihatin bikaranîn hatin dîtin. Hêjaya gotinê ye got li Kampa Holê 14839 malbat got jê 63255 kesan pêk tên ji 5 û 4 welatan di nêzî 20000 konî de dijîn. Di armanca operasyonê de paqijkirina hemû konan û belgekirina her kesî di kampê de. Tiştê nû divê operasyonê de di milê bilgekirinê de ew e girtina DNA ya her kesekî. Got ev cara yekê ye ev belgekirin di Kampa Holê de tê çêkirin bi taybet ji bo malbatên Daişiyan. Zana Umer dengê Amerîka, Kampa Holê.